bantu tahamna program omushaho wawe kandi program yigine kushibwa ekitongore kya National Medical Stores ekitongore ekiri kujanjaza embazi omwihanga obwa hati ntukugira ngo kisira website ya National Medical Stores omanye embazi okweri kutambura omuchanga cyango kutiri kumanya kandi okwezi okwa mukaga 2019 byokwezi okwa mukaga ntubantu tera tochi kandi ntwongera no kurebana mnonga ahaburire obwa sickle oburukira yo kuteganisa na mnonga abana bakwabazigwe nabo obwa hati omwihangaritu lya Uganda abana kwingana emitwaro 2 bazara bintu burwire obu kandi ekintu manyisangu twine kurwana mnonga kwekangwe na mbeji ya chendero bwiro bwinji burwire obu nuburga ahabazire abakwambazara umwana babintu butafari obwa sickle kandi umwana ogu aija rushangango kandi we yabasikira mu biro byo misho erizoba twine Dr. Asimwe Hilary kuruga Holy Innocent Hospital umurembo rwambara cyakwantu tuganira ho nawe ahaburiro bunamnonga umbana. Uganda ni kwato gwa katano mahanga ga Afrika habcuki 13 wabane mtware 2 bari kuzara buri mwaka n'uburiro bw'ubusheje abantu bicuye kanshanju abari kuzara n'uburiro ubu bari kurenza imyaka 5 wahati abanya-Uganda miliyoni mushanju bino bitafari oburi kuretaho uburiro bw'ubusheje na sickle. 2019 by'okwezi kwa mukaga 2008 ekitongole kya UN kikatongoza hizoberi okongera kumanyisa aburire bwa sickle abarwire abari kurwaza kandi okongera kwatanisa okuburwanisa no kwatiraho abagwine wiki ya sickle cells ntuhendera kandi cyaba kirungi kujana yo twagambaho sickle cells inengwara ya yeshagama ya red blood cell ne tambura omuchika ne tambura it is inherited. Yes, it is inherited kandi eretera red blood cell egi ya etagira umubiri murungi oshanga ne kwatana na genzi yayo izire ne basa kuchwanyagurika kurungi kandi na lifespan yayo ehinduka ebanche so ejo niyo sickle cell tukwantu gamba. Dr. Hilary Asimwe ntashobora ko busheje rukubaho oburwire ni bwija omubiri ahabwa gene eri kuhindukaho normally twine blood group yitu nibageta HB neberi HBAA konka wafuna sickle cell then wa inheritingire ka gene akakureta shagama yaba HBSA ningashi HBSS so ekikubaho eshagama ejo ni omu processes bani bakoreshaga mu bone marrow ni habaho change of ningashi okuhinduka mu protein emwe erikora eshagame yabonera iba kweta glutamine then instead hazaho ekiba kweta valine neno shange eshagame yo producinga ningashi eyo mu bushokoro gwa gukora eri sickled ningashi eri weak eri kuhinduka kaba sickle then tujango umuntu ayine sickle cells eri kubaho for a very short time kumara at least 10 to 20 days ekayahwiremo mubiri then tujango umuntu ayine sickle cells. Dr. Asimwe natangaza ko burire bw'ubusheje buri kuteganisa ensiyona. Sickle cell ni global health challenge. Approximately abantu 7.7 million bino sickle cells worldwide. Konka ko kwijano mu Uganda just ni namba wajirankinga ni namba ya 5 mu zone zineki ezino sickle cells. Nabana baceno basa nabana bacha kwa bazine ntubasa kureba banigana tubure kureba mu muntu ayine sickle cell konka techikumanyisa ngo ntiteri common ningashi ti health challenge. Yes, abani 10 nubasa kureba musha abanigana basa kureba musha konka still remains a global health challenge.
ukugira Dr. Simwe oburwire obu omuntu nabutunga kuruga omu bazaire be na munonga baba baine obutafaara oburikureetaho sickle cell. Obu oburwire bwa sickle cell nibutambura by inheritance. Inheritance tinkukimanya omu runyankore kurungi konka nkakarande obuzariranwa nibasa kugeta familio ningashi netambura omu kika konka ningashi inheritance nibyenda ko ebe bigambo nibyenda kugenda kushwana konka tibi kushwana munonga. Yes, so no omwana omuntu ati omushija na n'omukazi nabali carriers ningashi nabi nakatafari kamwe omubotafari ukora omubiri gwabo akine sickle cells hatiya acha taso mukazi we then no mukazi na waine akatafara ako then kandi bija bazara omwana aino obutafari bubiri bwa sickle cell atogo niwo tukweta sickle ninga sickle cell patient, a child or a patient living with sickle cells. Konka kandi ogwo ondijo wena abaine katafari kamwe nitubona tumweta kalia abojangwe natine na bumanyiso natine bumanyiso natine nshonga yona na abana shwana na bagenzi be konka aine makatafari kamwe kakweka ngo aine sickle cells. Mwana arikuzaarwa n'oburwire obu obwire bwingi nibuhoreka obubonera amezi mukaaga kandi kingi nibaba batiine maani. So abana bato abakuba bali nko mu myezi maybe okwezi emyezi ebiri ekikusingayo kubareeta nibagamba nti nibareba obwara bw'omwana nibuzimba tibakumanya omwana nabasa kwija tiine enshonga yona atarwire konka ekyamureeta nari obwara bw'omwana nibuzimba okyamukyebera oshanga aine sickle cells so nikyo kikusingayo konka ekindi obundi obumanyiso maybe mu baana bakuzireho akwa sickle cells niziba more prominent ningashi notandika kubareeba kurungi bahise emyezi mukaaga kugaruka higuru nibwo kubareeba nti ogwo mwana abasa kuba aine sickle cell akwa yatandika kwereka obumanyiso ekikureeta ekyo n'okugira ngu eshagama eyi bakaba bazigwe nayo fetal hemoglobin neba yakyendera akwa abana nibazagwa biine egyo fetal hemoglobin amyezi mukaaga niba yakyendera completely hati bagira eshagama ey'abantu abakuru hata aho mpaho agogira ngu eshagama yabo kandi neine sickle cell hati batandika kwereka obumanyiso bakwereka ekyokubanza nibabasa kwija bahindukira amisho gari ga yero abogira ngu eshagama yabo neba nekyanyagurika munonga. Nibabasa kwija batine eshagama nibabasa kwija bari omu busaasi nibashasha omubiri nibashasha amagufa nibabasa kwija kandi ningashi biine omutwe nashasha omutwe nabasa kwija symptom akamanyiso kokubanza ali weak maybe side emwe y'omubiri eri weak nkimanyisa ngu yafuna stroke aine bumanyiso okweka ngu aine stroke kandi ejo oshange nabwe ya eri sickle cell nabasa kwija abamwe bagamba ngu omwana azimbire side emwe y'omubiri ntaine kibaare kwatobare ni hagumire nawe bwempo nawe nikabasa kwakajya akamanyiso ko kare kakweka ntaine sickle cells kari yako kubanza babare mnonga kandi kubo kitwine kuruga hito atandikira reka tubanze tuzeho kace omukahumuro tugarukane n'ibindi bingi ebyo tine kuferwa otarga. Oburwire obu bubushegye nibukanyombiira guju wagerageranisa n'abajungu kandi omu Uganda ebicweka by'eruguru Kalira, Kitgum, Busoga nibatunga abantu bingi abaine oburwire bwa sickle cell bakuratiirwe ababurwa obw'izooba nka Tororo, Jinja, Busoga hakurataho oburengye bw'izooba. Sickle cell eri common omu biiraguju kandi kusinga abajungu so abiiraguju nibo bakusingayo sickle cell. Yes, bichweka ngabe
nimbasa butaba specific. Nimbasa butaba I may need to search to see konka ni sickle cell iri common munonga omubira gusho. Kandi naija mu Uganda janti still think aba specific. Banaba abakuba bine sickle cell bine bikushira kubateganisa nkebi nko ku Dr. Hilary arukushobora. Buli kintu kyone kikubasa kuleta ekikubasa kuleta eshaga mejo yaba sickled nikireta crisis eja pain nka infections nazigambaho, dehydration kushanga omuntu takunywa amizi omubiri gwe gwahwa amizi, stress okushanga omuntu yaza maybe extreme cold, yaza mu mwanya guri very cold, yaza mu mwanya guri very warm very hot, yazana munonga, yaza mu mwanya tigurimu enough oxygen, nafuna crisis. So ni ebyo ni bimwe abikwasa kuleta painful crisis. Konka twine crisis ezindi. Yes, tugambira. Crisis ezindi ezabana ba sickle cell bakwasa kufuna ninka acute chest syndrome, okushangana oshasho mu kifuba no isya kubi, no basa kufuna ekyo bakweta a plastic crisis, kushanga umushokoro gwawe tekuproducinga shagama gwashanko gwayemerera. Yes, ekindi ekibakwasa kufuna neshagama yo kushwanyagurika munonga abwa spleen. Noye na ujantaro bwo kushanga kajya kamanyisa kuareba wakwata mwana wa urano hazimbiri ntare kibare ateje spleen utanzu it is hyperactive, so nene chwanyagura eshagama ejeje ikuberi ine eri sickled eretera okuzimba, so ehwa mujuba omwana afuna anemia ushanga wezo muigwaro bajya ngo itage shagama. Omwana uri kuzarwa na sickle cell okutanaho n'abandi ntateganzibwa munongo mu mbera yo butosha na munongo kurwara munonga. Ekyo kubanza omwana uri kuba ine sickle cell naba katugambe nti yatangiye kwega naba narwara munonga, they have okuzo mu igwaro hospital attendances zabo ziri very very common. So no shanga every time ni bijo mu igwaro yarwara aboja their immunity is not okay. Ekindi ni bakura mpora abana bakwa bine sickle cells ni bakura mpora. Yes, so ni njani nibyo bimwe kushanga omwana nashasha obwiro bwinji na itageshagama obwiro bwinji, so ebyo byo nibateganisa nkabo their livelihood. Obwa hati minisitiri by'amagara hetireho kucebera kw'abana bazirwe bona abo kugira ngo umwana yaceberwa kuzarwa namanyo yabaye n'uburiro bwa sickle cell nubwo binji barukucira kucumanya ahameza mukaga. Omwana wikwa ine sickle cells no basa ku screening yazagwa. Screening no gikora yazarwa no basa kugikora immediately omanya ngo gwa ine sickle cells zo kutajini konka binji nibija bahise myezi mukaga. Omwana yamanywa kwa ine oburwiro obu abasa kujanjabwa no kuhwerwa obutateganisibwa munonga. The available treatment neyo kujanti babahereze omubazi go improving life yabo. Ekyo kubanza bachendeze ya rampant hospital attendances shangana yishgumana na ijo mu igwaro, so ni baba immunizing aro bine immunization. Ekindi no kubahereza ombazi oguragezo kubongeramo eshagama ntubahereza za folic acid. Ekindi arombazi ogu government yaresireho oguba kweta hydroxyurea. Yes, no mbazi ogukozire good changes in their lives. Ako mwana wekwa ine sickle cells can grow and reach maturity and produce and live a productive life nkondijo muntu konkari aryogo mbazi nana agumira bulizo ogwa hydroxyurea. Abantu baburijo bino umwuga gwo kushajika no kwera abana ababino oburiro bwo busheje kandi nabo bakabasa gukora nk'abandi. They don't need to be segregated. Yes, akuba bine ngwara eri chronic, they need to be loved, they need to be no etaga they need to be, you need to teach them how to do things. Binoku okwejesebwa nk'abandi bana, so tokujantogwa ine sickle cell tinkana ntayege chimpa. So nka community tushemeho kuba ntukora ekitu
kurengwa abana nabo bakoraki bafuna productive life. Ekindi maybe kubakwatiraho akuba bamwe ni babine sickle cell kandi they can't access medications. Maybe omu community oko entumango gumpaha nabasa kuba ine sickle cell konkati turamugambe takwasa no kuza government hospital kujanta bamucebere bamugambire ngwara yeye. Dr. Hilary Asimwe nahiga bakundine okucebuza obutosha batakazire bakamanya amagara gabo kugemerire na mnongo butafari obukuretaho sickle cell kicendezo mbaro gw'abana abari kuzarwa bine oburwire obu. Wano planning akufuna omukazi ningashi wano planning akufuna omusheija nikiba kirungi waza mu igwariro wabanza wamanya status yawe akubatia niba encouraging anti manya status ya HIV konko ino kumana status y'ebindi bintu nga sickle cell status yawe ni olikalia tolikalia wabo olikalia oyino omukazi ningashi girlfriend wawe olikalia then we advise nti temusheme okoraki to go ahead and have a child. Akwa chances zo kufuna umwana yuko bayine sickle cell mwamuli carriers ni zaziri 25 ahaligan. Then wobali sikira kando katasoli oli sikira 100%. Yes, so that is what we can advise kujanti we do screening akwa it is a serious problem akwa omwana yayine sickle cell really na teganisa family is always sick, you are putting in a lot of money, becomes a health challenge to the family and to the country at large. Minisitiri y'byamagara mu Uganda itongizo kucebera obusheje mu matendekera gahiguru okurugira Dr. Charles Ayume or Minister wa State for Primary Health Care. Egi project egendeye kucebera emyeto batakashwire okucendezo mbaro gw'abana abari kuzarwa bino obusheje. Campaign egi neja kutandikana beji abakutanduka omwaka gw'okubanza omwika eri kutandikiraho jete orientation week omu university za government n'ez'abantu buntu kandi obwa hati amatendekero 8 ngo gatandikire program ezi kandi government neja kubahereza ebyokucebeza ahabwabusha kurabira Minisitiri y'ebyamagara. Makerere University okutandikiraho etebekanisa orusisa y'ebyamagara bagendereye kucebera bejo mutwaro ahabwabusha. Enteekateeka egi yaigwireho Minisitiri y'ebyamagara ebirabiri na mukaaga by'okwa mukaaga neyingira aha nteekateeka ezindi nk'okucebera kw'abaana bazirwe eyatongozibweho ebiro 9 by'okwa kabiri 2026 okumanya abaana bukiri kare baba biine obutafaari bwa sickle cell. Permanent Secretary wa Minisitiri y'ebyamagara Dr. Diana Atwine akashobora ngo obusheje bwamanya bukiri kare omwana nabaasa kwerwaho kandi babura kutamana munonga ombazirwe turi omu kabi k'okuferwa abaana bari kurenga omu 10. Babare mnonga kandi kubano tureba ekireki cyona kuruga twatangira shayishatu n'eshweka ezo mukiro burura kabiri oburire twantugamba burire obwa sickle cell kandi katwamye nguhine cyango ecuwayegana mnonga iworyo no yetebekanisa kuzara ni chukuru mnonga okurebeka ngu wachebera no mukundwa wawe ubutafarwa mbero mwine ukugira ngo misho mtija kuteganisibwa okushanga ngo mwazara umwana ayino burire obwa sickle cell kandi ogwo wazirwe murebeke ngo umwana yatunga ubujanjabi obushire obwa hati Minisitiri y'ebyamagara etireho compulsory testing na mnonga aha newborns abana ko bazirwe kugira ngo bamanye omwana ayakubayini mwaka tafari akasiko cell bamanye omwana arikaria kugira ngo akore arukucimanya ngo mbero byo mnisho yaba yahenzere kufuna omukundwa atashime kwa ntatungo ndijo arikaria kugira ngo atakazara omwana ayino burire obwa sickle cell. Niyo tansa kusyaho ekireki nabandi Olivia Kamsime kankwendeze isoro kirungi orare kurungi sirebane orwa kabiro rukwije. Program y'imshaho wawe yabane kushibwaho National Medical Stores.